laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alwahidi alqahhar, al-azizi al-ghaffar, mukawwiri al-layl ala an-nahar, tadhkiratan li ulil qulub wal absar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قيم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وصائر الصالحين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yettere Allah tabaraka wa ta'ala kanko tunkadi Allah goto foluɗo hafurowo junubu wonande on neɗɗo tubuɗo, yiltidirowo jemma on e hoore ñallal ngal, mo yiltidira ñallal ngal e hoore jemma on. Ɗum ɗo ko waaji wonande joomiraɓe ɓerɗe ɗen e tasakuye. Ɓiɗa seedo wonde ala reweteɗo e goonga ko hina Allah, kanko Allah moƴƴo yurmeteɗo tedduɗo. Ɓiɗa seedo wonde o wiyeteɗo Muhammad ko jiyaɗo Allah, ko o nelaɗo Allah, ko o weldiɗɗo Allah, ko jiɗo Allah, ko jaatigi Allah. O wiyeteɗo nelaɗo ko tindinowo fewna faade e laawol fewugol, ko wonɗo noddude e yimɓe ɓen e diina fewuka, e julde Allah e kisal makko woni e hoore oɗo nelaɗo e dendagal annabaɓen e ɓengure kala e maɓɓe e dendagal moƴƴuɓe ɓen e kala iwtirɗo laawol maɓɓe ngol jokkingol ha ñande dargal. Ɓaawo ɗum mi hiwrike on hiwrangol Islam, miɗa lando on siiɗon e jam, onon kala e ɓengureji monɗin e torono on Allah subhanahu wa ta'ala. On iwi kamoɗon e jam, on hewtiɗo e jam, yo Allah subhanahu wa ta'ala ruttu on kamoɗon e jam, taw junubaji mon ɗin ko yawtaɗi, har darjaji mon ɗin ko ɓantaɗi. Yo Allah subhanahu wa ta'ala neminiran komi wowla, tawa koko ittaka deftere makko e ka sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, tawa kadi ko ɗaɓɓira ɗum weleyi makko, o waɗa onon kadi nanoɓe ɗum jaɓa. Haray fewndo ɗo e majjaka ko honɗum yewteten fimum, sabu nde ñalande nde wonɗen e muɗum ɗo ko ñalande teddunde, ñalande mawnude, ñalande kontaɗe e nder ñalade ɓurɗe moƴƴire ɗen ka anna ɗo e nder hitande nden, sabu ko e 10 arne donkin wonɗen e mum ɗum ɗo nini. 10 arne ɗen ka donkin ko e ɗum wonɗen e mum oɗo alhaali mo wonɗen e muɗum ɗo hande ko 2 ndu lewru wiyetede donkin e nder nde ɗo hitande, duuɓi wulure duuɓi 338 fergu nelaɗo ngun e julde Allah e kisal makko woni e oɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. No jeeya e teretiji ɗoftareji Allah subhanahu wa ta'ala ka ɗuɗɗinte ka baraji mawninte muɗum, 10 arne ɗen e ndu ɗo lewru. min mawasimi ta'at al-azima al-asr min dhil hijja allati faddalaha Allahu ta'ala ala sa'iri ayyamil 'am. No jeeya e fewndo ɗoftareji mawnuɗi ka waɗete e muɗum, 10 arane ɗen e ndu ɗo lewru wiyetendu donkin, ɗe ñalaɗe 10 ɗe Allah ɓurdini e hoore dendangal ñalaɗe hitanden. Dalilu ɗum hadisi no egga e Abdullahi ibn Abbas, e welayi Allah woni makko eggude annabajo on sallallahu alayhi wa sallam. Qala nelaɗo maki: ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun
خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء أخرجه البخاري نلا ماكي أودو حديث wonde ala e nyalaade de golle moƴƴe e kañum nyalaade den yiɗa faade ka Allah e muɗum hewtiti ɗeɗo nyalaade yaani nyalaade sappo arane ɗen e duuɗo lewru wetino donkin wondi ɓe makko ɓe landimo e nenelaaɗo hay jihaadi nelaaɗo maaki hay jihaadi si wona neɗɗo yaltuɗo gorko yaltuɗo tawi himo yaha honɗum yahugol jihaadi o yaltidi e wonki makko e jawdi makko hay hunde ɗum ɗo ruttaaki fo mum heddi ton o heddi ton kanko e jawle makko ton o yahaali jawdi makko ndin heddo ton kanko o artaka ɓengure makko kanko o heddaaki ton jawdi makko ndin artana ɓengure makko nen ɓe rona fo mum lutti e fii Allah subhanahu wa ta'ala yen andu wonde hadis ko kanno egga toujours e kanko Abdullah ibn Abbas wele allawne maɓɓe ɓe holli wonde ma min amalin azka inda Allah azza wa jal wala a'zam ajran min khayrin ya'maluhu fi asr al-adha qila wala al-jihad fi sabilillah qala wala al-jihad fi sabilillah azza wa jal إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الدارمي وإسناده حسن أودو حديث توسر كو إجا إمودن كو أويتيدو عبد الله بن عباس دماكي على إقول لابو دك الله عز وجل تدو مونو wona ko ɓuri mawnude joddi ko ɓuri moƴƴude ko neɗɗo gollata kon hewtiti e nder ɗeɗo nyalaaɗe sappoje e nduɗo lewru layyetendu e mu'um wondiɓe makko ɓe wi'a e nenelaaɗo wona hay jihaadi ɓe maaki wona hay jihaadi si wona gorko yaltuɗo e wonki mum e jawdi mum hay hunde ɗum ɗo ruttaaki ko filli hadisi on ko darami tuugorɗe hadisi on ko labaade ɗum ɗo ko nassuuji eggaɗum e maaku nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wonde no woodani ɗeɗo nyalaaɗe sappoje ɗe wonɗen e muɗum ɗo nini no woodani ɗe ɓural e hoore dendaangal nyalaaɗe hitaande nden ko aldaay ittintingol hay e huunde e muɗum hay sappo sakkitoro suumaye ɓuraa moƴƴude nyalaaɗe mum ɗen ɓuraa moƴƴude ɗeɗo nyalaaɗe ɗum wontun ko hella nyalorma on wano Abdullah ibn Abdul Aziz bun Baz na ɓe yewtiri noon wonde nyalaaɗe ɗen ka donkin nyalormaaje ɗen ka donkin no ɓuri moƴƴude nyalormaaje ɗen ka sappo sakkitoro suumaye jemmaaji ɗin ka sappo sakkitoro suumaye no ɓuri moƴƴude nyalormaaji ɗin ka yani no ɓuri moƴƴude jemmaaji ɗin ka sappo arne donkin bi ma'ana fiyo on faamu moƴƴa ko yewta kon ɗo sappo sakkitoro suumaye hella jemmaaji ɗin ɓuri moƴƴude jemmaaji ɗin sappo arne ɗen e donkin fi hon ɗum sabuno e sappo sakkitoro e suumaye laylatul qadri khayrum min alfi shahr ne hella jemma on deɓe waɗeteɗen jemma sappo sakkitoro suumaye ɓuri moƴƴude on faami ɗum amma hella nyalorma on ila ka fajiri on feeri ha nange muta ko ɗum wiyete nyalorma ko ila ka nange muti ha fajiri on feera ko ɗum wiyete jemma hella nyalorma on ko nyalaaɗe sappo arane ɗen ka donkin ɓuri moƴƴude sabu honɗum sabu ko e ɗeɗo nyalaaɗe woni nyande arafa ko e ɗeɗo nyalaaɗe darete ne ko nyande sappo donkin woni nyande julde nyande boragol on faami yewtere nden ko ɗeɗo nyalaaɗe ɗiɗi ɓuri moƴƴude nyalormaaji anna ɗin jemmaaji anna ɗin ko nyande laylatul qadri ɓuri moƴƴude nyalormaaji anna ɗin ko nyande arafa ɓuri
moƴƴude mi annda si on faami komi faandi yewtugol kon no haanani julɗo on fayambagi alal muslim aw fayambagi lil muslim an yastaftiha hadihi al ashr bi tawbatin nasuh ila allahi azza wa jalla ثم يكثر من الأعمال الصالحة عموما ثم تتأكد عنايته بالأعمال التالية نهانني جلدو nde o fuɗɗorta nde o udditirta ɗeɗo ñalaaɗe sappoje arne ka donkin ɗo o udditira ɗe tuububuye laaɓuɗo piiji ɗin fof attoren tuubugol nin sen ko raɓɓinɗini ɗen e muɗum e ko feƴƴi nin sen golleji men bonɗi ɗi waɗɗen ko feƴƴi eto ɗen ɗuɗɗinen waɗugol golleji men moƴƴi iwen ka boni ton arten ka moƴƴi ɗon no hanani julɗo nde o udditirta o fuɗɗorta ɗeɗo ñalaaɗe tuubugo rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala tuububuye laaɓuɗo kono neɗɗo on ninsata ko feƴƴi kon o anni yo wattata o acca kadi fewndo ɗon netti o tuuba ado lajangal arde o tuubira fii heɓugol welayi Allah subhanahu wa ta'ala tawa ko ɗum tuubinimo ɓaawo tuubugol makko ngol o ɗuɗɗina golleji moƴƴi ɗuuɗuɗi ko huuɓiti tentini noon o toppito moƴƴa ɗi golleji ɗi wonɗen e lintude ɗo ara nun ɗum e ɗin o ɗuɗɗina hondu e ɗeɗo ñalaade assuyamu korka kan o ɗuɗɗina hoorugol fa yusannu lil muslim an yasuma tis'a dhil hijja no sunninana neɗɗo julɗo ko sunna wonande neɗɗo julɗo gorkowo debbowo nde o hoorata ɗeɗo ñalaaɗe jeenayiije ɗen wona ha ñande sappo sabu ñande sappo donkin ko julde ñande julde hooretaake fii honɗum wi'an ɗen yo no sunnina hoorugol ɗeɗo ñalaaɗe li anna annabiya sallallahu alayhi wa sallam hatha ala al-amali as-salih fi hadhihi al-ayyam was-siyamu min afdali al-a'mal inda Allah azza wa jalla wa qad istafahu Allah ta'ala li nafsihi kama fi al-hadith al-qudsi qala Allah azza wa jalla kullu 'amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih akhrajahu al-bukhari no sunninana julɗo nde o hoorata ɗeɗo ñalaaɗe sabu honɗum sabu annabajo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe rerɗini nelaaɗo kuurasini en yo en ɓe wakkilini en gollugol golleji moƴƴi e ɗeɗo ñalaaɗe ɗe wonɗen e muɗum fewndo ɗo ɗum noon no jeeya e ko ɓuri moƴƴude e golleji moƴƴi hoorugol ngol sabu honɗum tawde Allah tabaraka wa ta'ala o suɗike korka ka wonande hoore makko wona arde hadis qudusi ka nelaaɗo woni sifaade fii ɓural korka kam wonde Allah tabaraka wa ta'ala daali kala golleji ɓiɗɗo adama ɗin ko kanko woodani si wona korka kan ko min jeyi ko min yoɓatamo korka kan haray ɗum ɗon tindini wonde korka kan no jeeya ko ɓuri moƴƴude e golleji hay si tawino nassu hara i'al hadisi goo araali tindini yiɗeede hoorugol ɗeɗo ñalaaɗe yonani en andugol meɗen wonde nelaaɗo rerɗini en huugol golleji moƴƴi e ɗeɗo ñalaaɗe yonani en andugol no hoore ɗeɗo ñalaaɗe tawde korka kan ko jeyaɗe ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin hina haala fii noon ari e hadis mo tawata hara no fillimo yoga e sonnaaɓe nelaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر أول 2 من الشهر والخميسين حديث no egga e yoga e sonnaaɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wonde laatino nelaaɗo no hoorayno jeenayi donki e ñande sappo jombente e balɗe tati kala lewru ɓe hoorayno no heewi ka ɓe hoori e tenen arano on e nder lewru kala tenen arano on ɓe hoora kadi alkamsaaje ɓe watta ɗon wona tati bal
hiɗen andi en yewti e yewtereji mon heewɗi wonde hiɗe rerɗina horugol balɗe tati lewru kala ko ɓuri e laɓede e ɗen ɗon ñalaɗe haray ko horugol ñande hende tuma ñande 13 14 e 15 en haton gina ruttagol e muɗum si wona embere andintingol sabu ɗuɗugol ko filliɗen ɗum e ñalaɗe men feƴƴude Allah hawmi e sowaba haray musidɓe julɓe tedduɓe mo wowuno horugol 13 15 lewru kada haray e nden nduɗo lewru donkin on tigi hoorata ñande 13 mayru sabu 13 lewru ndun no haɗa hoorede nduɗo lewru kan ko ɗum waɗi ko hoorayno ɗen ko ma awa hooroɓe ɓen 15 e nde yoɓe artir ɗum e nder ɗeɗo ñalaɗe arne ɗo ɓe hoora ɗo e nder ɗeɗo ñalaɗe mo heɓi feere horugol ñalaɗe ɗen ɗe foppo majje ila ñande go ha ñande 9 ko moƴƴere e hoore moƴƴere mo heɓi feere horugol e lendije ɗen fo e muɗum no moƴƴi mo heɓi feere horugol e lendi e zedi fo e muɗum hare no moƴƴi mo heɓi feere horugol ñande arafa tun awa ko nden ñande ɓuri tentude nden ñande ko 9 e kan ko 9 arafa ɗum hawray e alkamisa yontere hande yo Allah tabaraka wa ta'ala newnu o tawna en o newnana en huugol ko yiɗi o yarli o moƴƴina golleji men ɗin hare musidɓe julɓe tedduɓe ñande arafa no mari ɓural molanangel arafa wota en si Allah subhanahu wa ta'ala tawni en teromo kadi le yo Allah tawni en ñande arafa ñalande arafa no mari ɓure molanande a pew daragol arafa go wonta tugalal e nder tugal l'islamu ɗen a pew daragol arafa wona tugalal jowaɓal e nder tugale l'islamu ɗen fi hon ɗum tawde hajju ngu woni tugalal jowaɓa nder tugale l'islamu ɗen ka hiɗen lurre ɗum en lurrayi ɗum nelaɗo maki alhajju arafa sa nani no wi'e hajju awa ko daragol arafa anda si ɗon famude si a nani no wi'e awa hajjugol awa ko daragol arafa mo daraki arafa haray o hajjali mo hajjali haray waɗa tugalal joɓa nder tugale l'islamu ɗen e ja aka pew daragol arafa ngol wonta tugalal joɓa nder tugale l'islamu ɗen ɗum ɗo tindina ɓural nde ɗo ñalaɗe yani ɗum ɗon tindina ɓural nde ɗo ñalande no tindini ko laaɓi pos no jeeya e ko tindinta wonde arafa ko no mari ɓural tawde ko nden ñande woni ko Allah subhanahu wa ta'ala timmini diina kan ko ñande arafa daranden o timmini nema makko on e hoore ɗeɗo mofte e hoore ɓiɓɓe adama ɓen e hoore julɓe ɓen sabu no ari ka defte selluɗe ɗen ɗiɗi hadis fa fi sahihayn an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna rajulan min al-yahud qala lahu ya amira al-mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alayna ma'ashar al-yahud nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'ida qala ayyu aya qala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة آية 3 قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة ñandego o wi'eteɗo Umar ibn al-Khattabi hoorejo gomɗimɓe ɓen gorko go e alyahuda ɓen o ari o tawi Umar ibn al-Khattabi tawi ko kanko woni ardiɗo gomɗimɓe ɓen nden ñande o wiima ko ayyo hoorejo gomɗimɓe ɓen aya hino ka deftere mo on aya mo wonɗon e jangude harano on aya ko e hoore amen menen ɓe alyahudaɓe o aya jippino min jogitotono nden ñalaande nde on aya jippi min jogitoto nden ñande iidire hakke ko min weltori on ɗon aya on say Umar landimo o wi ko aya hombo non kañum alyahuda yon o jangi oɗo aya
alyawma hande akmaltu lakum dinakum alyawma hande akmaltu lakum dinakum mi timminani on dina mon kam wa atmamtu alaykum ni'mati mi timmini e dow moɗon nema an on wa raditu lakumul islama dina mi suɓanike on mi weltori on mi welama on wonande bimana dina islam mi suɓanike on dina islam. Umar ibn Khattab wi menen meɗen andi on aya meɗen andi fewndo ka o jippi meɗen andi nyande ka o jippi meɗen andi ko honto jippi. Aya on ko jippi e hoore nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ka hitande sappaɓere firgu nelaɗo ngun ɗum laati nyande jeenayi donkin ɗum ko nyande arafa ɗum laati nyalande juma ɓaawo alansara laaɓi ka hitande sappaɓere firgu nelaɗo ngun nyande jeenayi lewru wi'eten ɗum donkin ɗum laati kadi nyalande juma laati kadi ɓaawo alansara. En andi ko nyande arafa Allah timminani en diina men kanne o timmini nema makko on e dow men. Donc hare no jeeya e ɓural nde ɗo nyalande arafa ara yayde ɗo yo Allah tawni en nena en huugo e mum ko yiɗo yarli tawde ko nden nyande Allah timmina diina kan timmina nema makko on go on non ɗimmon ɗum nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam yawmu arafa wa yawmu nahar wa ayyamu tashriq iduna ahlul islam wa hiya ayyamu aklin wa shurbin. Nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam nyande arafa e nyande boragol nyande sappo donkin nden nyande woni nyalande julde donkin e nyalaɗe tatije ɗen ɓaawo donkin feƴƴi ɓe maaki ko iidi men ni yo yimɓe julɓe ko iidi men on ni yo julɓe ɗum ɗo ko nyalaɗe ñaamugol e yarugol e jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala. Haray en andi nyande arafa no jeeya e nyalaɗe iidije men ɗen ko tawtara e weltoray kañum nyalaɗe ɗen ɗum ɗo ko nema molanaɗo mo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e nde ɗo nyalande nyande arafa nyande jeenayi nduɗo lewru donkin yo Allah hawne sawaba. Tammun ɗum e ko tindini ɓural nde nyalande wiyetende arafa innahu yawmun aqsama Allahu bihi ko nyalande nde Allah subhanahu wa ta'ala wondiri wal azimu la yaqsimu illa bi azimin fa huwa al yawm al mashhud fi qawlihi ta'ala wa shahid wa mashhud. fa an abi hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala al yawm al maw'ud yawm al jum'ah wal yawm al mashhud yawm arafah wa shahid yawm al jum'ah rawahu at-tirmidhi wa hasanahu al-albani. No jeeya e ko tindini ɓural nde ɗo nyalande arafa tawde Allah subhanahu wa ta'ala wodiri nde ɗo nyalande. Allah ko o mawnuɗo ka iɗen fottani ɗum no woodi lundiɗo ɗum e julɓaɓe wonde Allah ko o mawnuɗo ɗiɗo poɗodirta e ɗum. Allah tedduɗo mawnuɗo on o wondirta si wona ko mawni ka wala azimu la yaqsimu illa bi azimin. Tedduɗo on o wondirta si wona ko teddi. Awa ko nde ɗo nyalande arafa ko nden woni nyalande seedande nden nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ka al-Qur'ana was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Hadis no egga Abu Hurayra wonde annabajo on sallallahu alaihi wasallam e maaki nyalande fodande nen ko nyande dargal nyalande seedanden ko nyande arafa seediɗo on ko nyande juma. Tirmizi filli hadisi on, Albani wi hadisi on ko hasisun hasanun. No jeeya e muɗum kadi no ari wonde ka Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon kalgoɗan wa shafi wal watri Allah wondiri shafi e witri. O wiyeten Ibn Abbas iɗen andi ko mboni on ka ko ɓiɗɗo bappa
nelaaɗo ko o woni ko nelaaɗo du'ani yo Allah hokkumo faamu alqur'ana. Allah andini mo firo qur'an, o woni ko kanko woni firowo alqur'anare nden, ko kanko ombata dambugal firo alqur'ana. ɓe maaki shafi ko ñande julde donki woni shafi, sabu shafi ko ete shafi ko kala ko tawi no sendo ɗiɗo, no sendano ɗiɗo kala yani no sendano ɗiɗo ɓe fota sappo, no sendano yimɓe ɗiɗo ɓe fota ka kala heɓa jelu, kala heɓa joyi ka awa. Ko wiyete witri kala ko tawi hara sendanta ko ɗiɗo si wona ɓe fota, si wona hara goɗɗum taƴa ma hela ma munca, on faami ko te witri kon. Donc haray ɓe maaki Ibn Abbas ɓe maaki wonde ko woni witri ɗo on ko faanda ɗon ko ñande arafa. Sabu honɗum ñande arafa no sendano ɗiɗo ɓe fota hara fusaka taƴaka, sabu ñande arafa ko ñande jelu, ñande jeenayi. Ne si tawi jeenayi sendanama ɗiɗo ha kala ƴetti nayi heddata gotum ka taway kun ɗon fof fuse ma kun taƴe siko taƴete ka, ɗon tindini e jano ñande arafa no wi'e kadi honɗum witri. Allah wondiri nde ɗo hunde awa ɗum tindini wonde nde ɗo hunde ko mawnude, ñande arafa ko ñalande mawnude. Yo Allah subhanahu wa ta'ala tawni en o newnana en huugo hiɗo yarle muɗum. No jeeya e ɓural nde ɗo ñalande musidɓe julɓe tedduɓe, anna siyamahu yukaffiru sanatayni, horugol nde ɗo ñalande fukkay junubu duuɓi ɗiɗi, fukkay junubu ɗi neɗɗo faggiti junubaji kewɗi makko duuɓi ɗiɗi, horugol nde ɗo ñalande fukkay ɗin ɗon junubaji. Dalilu muɗum faqad warada an abi qatada radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam su'ila an sawmi yawmi arafa faqala yukaffiru sanata al-madiya wa sanata al-qabila, rawahu Muslim. Hadis no egga ibn abi qatada ɓe maaki nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam ɓe landama fi horugol ñande arafa. ɓe maaki horugol nde ɗo ñalande fukkay junubaji hitande feƴƴude e hitande arayde. En andi horugol nde ɗo ñalande no monta junubaji kewɗi ɗi neɗɗo on faggiti, junubaji ɗi o faggiti e nder duuɓi ɗiɗi. Hitande wonde lannude nden ɗo e hitande arayde nden Allah subhanahu wa ta'ala fukkiray sabu horugol nden ɗo ñalande o fukkanay ɗum neɗɗo horɗo nde ɗo ñalande. Horugol nde ɗo ñalande no yiɗana harana hajjiyankoɓen, amma ɓe tawata ɓen hara Allah neminiriɓe hikka tawede maɓɓe daragol arafa, kamɓe wona sunna wonande ɓe horugol, amma ɓe tawaka ɓen arafa ko ɓen ɗon woni ko sunninana horugol nde ɗo ñalande. Nde enen ɓe tawaka ɓen hikka hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah newnan en horugol nde ɗo ñalande, o newnana en kadi ittugol layya, o jaɓana en kadi, sabu en andi mo hoori nde ɗo ñalande Allah fukkanay mo junubu duuɓi ɗiɗi, hitande feƴƴunde e hitande arayde. Yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en ɗum. No jeeya e ɓural ko tindin nde ɗo ñalande e ɓural nde ɗo ñalande, tawde ko e nde ɗo ñalande woni Allah subhanahu wa ta'ala fukkata junubaji ɗuuɗuɗi, o rinɗina jiyaɓe makko ɗuuɗuɓe e naatugo yiite, o wasora ɓe malaikaɓe makko ɓen, bi ma'ana o nodday malaika ɓen o ndaara jiyaɓe makko ɓen, o wiya he malaikaɓe ndaare ɓeeɗo aruɓe ɗo ko honɗum addi ɓeeɗo, ko honɗum ɓeeɗo faala ɓe ko ari ko ɗaɓɓugo welayi am. Hadis no egga no ka deftere Muslim eggude e nene Aisha radiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qaal ma min yawmin akthar min an ya'tiqa Allahu fihi abidan min an-nar min yawmi arafa wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaika fayaqulu ma arada haula. Hadisi on e muɗum ka deftere Muslim eggude nene Aisha ɓe maaki nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam ala e ñalande nde Allahu on rinɗinta e muɗum jiyaɓe immorde e naatugo yiite hewtiti ñande arafa. Allah ɓattoto jiyaɓe ɓen ñande arafa hella kikiɗe, o mantora ɓe malaikaɓe makko ɓen, o inna malaikaɓe makko ɓen hey
ko honɗum ɓeeɗo faala ɓeeɗo no ari hadis ko ibnu umar filli on ɗon wonde nelaaɗo maaki inna allah ta'ala yubahil malaikatahu ashiyata arafa bi ahli arafa fayaqulu unduru ila ibadi atawni thu'tha ghubra akhrajahu rawahu imam ahmad wa sahih albani o hadis ɗo ka imam albani no maaki hadisi on no selli allah subhanahu wa ta'ala ɓattoto yimɓe arafa ɓen ñande arafa ko onon yoɓe allah subhanahu wa ta'ala neminiri taweede arafa profite allah subhanahu wa ta'ala wonay takko moɗon e on ɗon saayi hara himo mantora on malaikaɓe makko ɓen o wi'a malaikaɓe makko ɓen ndaare jiyaɓe am ɓen malaikaɓe ndaare jiyaɓe am ɓen ɗum ko hella kiikiiɗe ndaare jiyaɓe am ɓen ɓe arilan koye maɓɓe no sankiti cafan hay goɗɗo ala peñude ala wujade nebban hiɓe fuggiti puyan ɓeɗo foppo ko honɗum addi ɓe ko ɗaɓɓugo welayi an mi seedini on malaikaɓe wonde mi yaafike ɓe mi welama ɓeɗo yo allah subhanahu wa ta'ala okku en ɗum ko onon yo tawaɓe arafa ko onon yo hajjiyankoɓe allah subhanahu wa ta'ala yewte hajjiyankoɓe ɓen ɗo kala mo allah newnini taweede hajju wota o hilno e jooɗagol coka téléphone ma jindugol ndaara tarawoje e tinelji e kaarije ma jindugol ndaara kaburuji ka woni ma jindugol hilno e goɗɗigo e puydan ko tawtara nafata hilne occupé e jantagol inde allah subhanahu wa ta'ala e juulugol ɗuɗɗine julde anden wonde julde wootere petti ka suudu kaaba no ɓuri julɗe guluuje 100 lagine ka wuruɗen ɗo juulugol fana gooto ka suudu kaaba no ɓuri juulugol fanaji guluuje 100 lagine allahu akbar allah nemini e ɓeeɗo yimɓe horuɓe e ndiɗo leydi wota allah ƴettiti en juuroyaaki ɗon yo allah subhanahu wa ta'ala jaɓan juuroyiɓe ɗon ɓen o newnana ɓe kadi yiltagol sabu kala yahuɗo ɗon o lokete faalego yiltago e nder nden nokkure yo allah hawde sawaba e golleji men ɗin ko hilne e huugol ko allah subhanahu wa ta'ala yiɗi e nder nde ɗo ñalande ñande arafa no jeeya e ko yiɗa kon huugol nden ñande honɗum horugol me en awa haray etoɗen profiten no tentina horugol nde ɗo ñalande musidɓe julɓe ne jeeya e ɓural ko tawata hara golleji yiɗaɗe e ɗe ñalaɗe ka wonɗe e muɗum ɗo al ikthar min at-tahmid wa at-tahlil wa at-takbir ɗuɗɗingol yettugol allah ɗuɗɗingol sintirgol ɗuɗɗingol habbirgol hebbinen wi'ugol allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar walillahi alhamd ɗuɗɗinen wowlugol ɗum e nder ɗe ɗo ñalaɗe ɗum no fuɗɗi ila ka ñande lewru no wi'i go'o ɗum no duwa wowlede laatino feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen wano sahabaɓe feƴƴunoɓe moƴƴuɓe o wiyeteɗo abdullah ibnu umar e abu hurayra e ko hinaɓe ɗo ɓe laatino ɓe yaltayno ɓe yaha ɓe jinda hakkude julɓe ɓen ka luumoji ka kar pilakiji ɓe jinda hiɓe sintira hiɓe habbira hiɓe mawnina allah subhanahu wa ta'ala hiɓe yettamo ko ɗum waɗi ka ɓe waɗiri ɗum ko gollitirgol konngol allah subhanahu wa ta'ala ngon liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am allah subhanahu wa ta'ala wi o sarqini yahugol hajju fiyoɓe seedo nafooreji wonanɗiɓe kamɓe julɓe ɓen neɗɗo on julɗo on andata walere julɗo yaagal o andata nema ko woni l'islam si wonande o hewti makka pellet si o hewti makkatul mukarram o hewti madina ka nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam feri ɓe yahi ɗon kaɓe beeli ɗon o ande batti o woni julɓe batti ko e ɓeeɗo o tawa batti ko e ɓeeɗo o dambi hoore makko wona bandiji wonɗi e nokkeli go'o batti ko e ɓeeɗo o tawa ɓamo ndaari julɓe ɓen e nokkeli go'o wona yimɓe leydi go'o mo ndaari julɓe ɓen ɗon o wi'i o faaletaake taweede hara ko o julɗo sabu jikkuuji maɓɓe bonɗi e kaanuɗi kono pelletti mo hewti makka madina o tawi koye ɓeeɗo o damba koye ɓeeɗo woni julɓe ɓen koye ɓee
o yette Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah waɗi makko julɗo wondude ɗum noon julɗo on ko o ndaarata ko alqur'ana on e sunna nelaaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam hayfi e alqur'ana koye haala arabu jippi hiɗen yamira ñentingol arabu ɓen si ɓe ñentini nelaaɗo amma si ɓe lundike nelaaɗo e ñentinayi ɓe oye donc haray Allah subhanahu wa ta'ala wi ko fiyoɓe tawe nafooreji wonandi ɓe janto inde Allah e nder ñalaade andaɗe e hoore konko Allah arsiku e mummunteji nemoraɗi wona hirsugol layyaji hirsugol neldaji dental e karama koɓɓe ɓe wi'i wonde al ayyamu al ma'luma ɗo on ko fanda ɗon fi ayyami ma'lumat ko fanda ɗum al ayyamu hiya al ayyamul asr ko ñalaade sappoje ɗen ka sappo arne donkin ɗo sabu ibnu abbas radiyallahu anhuma ko ɗum ko ɓe firi ko ɗum woni ko ɓe firi abdullah ibnu umar ɓe maaki ala e ñalaade ma min ayyamin a'damu inda allahi wala ahabbu ilayhi al amalu fihinna min hadhihi al ayyam al asr fa akthiru fihinna min at tahlil wat takbir wat tahmid ɓe maaki ala e ñalaade ɓurɗe mawnude ka Allah wona ka ɓura yiɗede faade ka Allah golle moƴƴe e muɗum hewtitiɗe ñalaaɗe sappoje ɗuɗɗine e muɗum honɗum immorde e sintirango e kabbirango e yettinago bima nawigo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ɗuɗɗine wi'ugol ɗum e hino en fof koye manita ɗum wi'ugol allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar walillahi alhamdu ɗum no tenti wowlugol ɗum ɗo والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة ولا سيما في أول العصر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيرا للغافلين وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العصر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما الله أكبر هري حبرغول ويقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يكونان ديرون ɗum ɗo wonti e zamanu meɗen ɗo ko jeeya ɗum e sunnaji feraɗi yimɓe ɓen anda ɗum si goɗɗo ƴawi e mabbanaru nini himo fokkiti yawgol madina o wi ka mabbanaru ton allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar lillahi alhamdu ɗeyne o feeti nan sa towo ko on ɗum heɓimo o feeti watte ila e makko fiyon ɗum yimɓe ɓen anda no waɗe yimɓe ɓen anda no waɗe ko ɗum waɗi no sunninana en enen julɓe ɓen wurtugol oɗo sunna feññinen kabbiraali ɗin ka duɗe meɗen feññinen kabbiraali ɗin ka yahugol ka luumo tentini noon enen ɗo wi'ama ko leydi julɓe ina haala fi wi'ama ko leydi julɓe hay wonɓe ɓen ka leydi heeferaɓe hiɓe wawi habbirde allahu akbar ina haala fi ɓe wonɓen ka leydi julɓe ɓe yalta abu hurayra abdullah ibn umar ɓe laatino ɓe yahayno ka luumo e ɗeɗo ñalaade ɓe habbira yimɓe ɓe ñentina ɓe ko faanda ɗum ɓe habbira yimɓe ɓen kadi habbira ɓe andintina yimɓe ɓen wonaali koyo mimmi wi tun allahu akbar onon kadi yon allahu akbar jokko waɗen jama na ɗum faanda ko kala koyo habbir feere wurnugol sunna mo tawata hara ko wejjitaɗo no e muɗum baraji mawnuɗi sabu ari e hadis kanelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu min al ajri mithl man amila biha min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'a o hadis naka Tirmidhi no wodi hadis on ko wowla fi sellugol makko kono hadisi on no mari seedeji ko tindina sellugol makko ma wonugol makko hasan sabu honɗum e ari e hadiseje goo kanelaɗo maaki mo noddi e moƴƴere no wodere mo joddiji ɓen golluɓe ɗum ko alday ɗuytenede joddiji maɓɓe ɗin few donc haray
mela nelaɗo maki oɗo hadis kala on wurto sunna maajuɗo o wurtimo ɓaawo an no wodanimo joddi ɓe golluɓe kañum sunna on ko alda e ɗuytede joddiji maɓɓe ɗin hay e hunde musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e moƴƴi yamiraɗe e ndin ɗo lewru ko wiyete kon adaul tottugol alhajji wal umra tottugol hajji e umra inna min afdali ma yu'mal fi hadhihi al-ashri hajju baytillahi al-haram faman waffaqahu Allahu ta'ala li hajji baytihi wa qama bi ada nuskihi ala wajhi al-matlub falahu nasibun insha Allah ta'ala min qawli rasul sallallahu al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaan illa al-janna no jeeya ko ɓuri moƴƴude e ko huweteɗe ɗo ñalaɗe musidɓe julɓe tedduɓe hajjugol ka suudu Allah hormorten hajjugol e ndu suudu teddundu kala on mo Allah hawrindini hajjugol o dari o totti dewe hajjuɗen no haniri noon netti no ɗaɓɓira noon yo waɗu hare no wodanimo jeɓal inchallah no wodanimo e jeɓal kanelaɗo maaki ɗon hajju laaɓuɗo mo junubu faggitaka e muɗum joddi ɗum ala si wona aljanna yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en hajjul mabrur o waɗa joddi men ɗin joddi aljanna musidɓe julɓe tedduɓe no jeeya e ko ɓuri moƴƴude e golleji huweteɗe ɗo ñalaɗe al adhiya layyagol wa min al amali salih fi hadha al asr at taqarrub ila Allah ta'ala bi dhabhi al adahi no jeeya e muɗum hirsugol ɓattorgol Allah hirsugol layyaji hara noon kadi koko ɓuri labere ko ɓuri yeɗɗude itta jawdi laaɓuɗi sooda layya hirsa sabu kala leeɓol e muɗum ko baraji kala leeɓol e muɗum e dammol hirsakol kol ko baraji woni e muɗum en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en faggitagol ko yiɗi o yarli e nder ɗeɗo ñalaɗe musidɓe julɓe tedduɓe heyi e hino golleji moƴƴi yiɗaɗe e ɗeɗo ñalaɗe wota en derfu en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en waawugol huwugol ɗe golle yeɗɗuɗe e nder ɗeɗo ñalaɗe e hino ɗe wonande ommo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi e muɗum o newnanimo hajjugol no jeeya muɗum hajjugol jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala wurtugol juulirɗe ɗen ɗuɗɗina immorde e julde hoorugol e janngugol alqur'ana ittugol sadaka ɗaragol jemmal juula layyagol ɗum ɗo fof ko golleji moƴƴi yamiraɗe e ɗeɗo ñalaɗe hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en huwugol ɗum no kanko Allah o faalira noon o jaɓana en kadi moƴƴi men ɗin o yewtana en palji men ɗin o okkora en ko nafata en ɗo nafa en laahara yo Allah subhanahu yewta en junubaji men ɗin musidɓe meɗen seeniɓe ɓen hikka yo Allah newnanɓe tottugol hajji no Allah faalira noon o jaɓana ɓe kadi yo Allah subhanahu ruttiɓe ka maɓɓe hara koɓe hisuɓe hara junubaji maɓɓe ɗin ko yawtaɗi darjaji maɓɓe ɗin ko ɓantaɗi enen heddiɓen ka newna en kadi yahugol o jaɓana en enen kadi o moƴƴina haajuji men ɗin yo Allah firten askaji men ɗin yo Allah subhanahu okku e moƴƴireji ɗi o foti e ɗeɗo ñalaɗe yo Allah newnan en huugol golleji moƴƴi ɗeɗo ñalaɗe o jaɓanen kadi o firtanen askaji men ɗin musidɓe meɗen wonɓe yaasi toriɓe en du'a Allah hino andi ko ɓe faala e moƴƴere yo Allah subhanahu wa ta'ala okkuɓe okka en Allah hino andi bone ko ɓe huli yo Allah dande ɓe danda en yo Allah subhanahu dande en masiboji ɗi bandiji wonɗe yiilade yo Allah subhanahu dande en masiboji maɓɓe yo Allah firta en arsakaji men ɗin yo Allah itta en andiji men ɗin yo Allah subhanahu wurnen fay war barke maɓɓe yo Allah tabaraka wa ta'ala okku en gandan nafaygal yo Allah subhanahu wa ta'ala udute haqqille men ɗen e famugol kaɗo diina makko yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en hettare janngugol kaɗo diina makko yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu kala walloɓe julɓe ɓen yo Allah wallu kala wallowo julɓe ɓen kala ka ɓone hoore leydi ndin yo Allah subhanahu wa ta'ala yolɗinan kala julɗo sattiraɗo yo Allah yolɗinanmo kala nangaɗo e hoore tooñe Allah subhanahu wallumo o hetto torke Allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala sellimɓe o danda ɓe nawnari ɓen waɗ nawnareji ɗin montirɗum bakkatuji ɓanto darjaji yo Allah okku en barke mawɓe men ɓen o fitnen arsakaji men ɗin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وارفع غضبك ومقتك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدعنا هذا مقرنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا ولا زوجة إلا اصلحته وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتال